Linija za profilisanje sa kardanskim prenosom služi za izradu veoma složenih čeličnih profila debljine od 0,5 do 3 mm i razvijene širine do 500 mm. Sastoji se od odmotalice nosivosti od 2 do 4000 kg, ravnalice lima, prese za probijanje otvora, radne sekcije, hidrauličnih makaza za odsecanje, hidroagregata, prihvatnog padajućeg stola i upravljačkog pulta. Mašina posjeduje centralni sistem za hlađenje i podmazivanje profilnih valjaka, tako da je veoma olakšana izrada profila od tvrđih i debljih čeličnih limova i profila složenijeg oblika. Broj stanica za valjanje profila zavisi od složenosti profila i kreće se od 10 do 20. Ukupna instalisana snaga kreće se od 10,5 do 37,5 kW. Brzina profilisanja se kreće od 10 do 50 metara u minuti. Proces probijanja, profilisanja i odsecanja profila potpuno je sinhronizovan i u celosti automatizovan.